Yego mu gitondo haje abarenga 100 ngira ngo nka 120 barenga. Twabatse intwaro nk'uko tujya tubigenza, nk'uko twatse n'abandi benshi mu myaka ishize. Ni ibisanzwe, turabikora nk'uko tujya tubigenza. Yego, hari aho bari kujya? Harahari, turahateganya. Numva ni ngombwa, hagomba guteganya. Yego, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Rwivanga yamaze kwemeza ko abasirikare harimo n'abakomeye b'igihugu cya Kongo bamaze kugera mu Rwanda bahunze imirwano yari bahuje na M23 yaberaga hano hakurya Igoma. Abasirikare rero harimo n'abakomeye tayari bamaze kugera mu Rwanda bahunze bamaze kuneshwa na M23. Ubu akaba Brigadier General Rwivanga yemeje ko bamaze kugera mu Rwanda bari safe, batekanye ndetse bari guteganyirizwa aho bagomba kuba bari kugira ngo barebe ikiza gukurikiraho nk'ibisanzwe. Ntabwo aribo gusa rero, abari abakozi ba ONU ndetse n'abandi bari mu gihugu cya Kongo bahawe ubuhungiro ndetse n'abaturage benshi bahungiye mu Rwanda ubwo amasasu yavugiraga Igoma, maze bamwe mu basirikare bahungira mu Rwanda bashobewe babuze icyo gukora, harimo n'abasirikare bahoze mu mutwe wa FARDC, abandi bakaba bari muri barabaga muri FDLR. Bose rero bamaze guhunga. Amakuru ari kutugeraho rero, ubungubu abasirikare ba FDLR nibo bakigerageza kurwana, dore ko bavuga bati turajya ese ko twakoze amabi mu Rwanda turasubirayo. So abari bakomeje kurwana rero nabo ba FDLR bavuga ati ntaho gukirira dufite, nta buhungiro, yewe naho bari bafite guhungira mu mazi muri Kivu, abasirikare ba M23 tayari bamaze kubashyira ibirindiro. Bivuze ngo FDLR ntaho kujya ifite uretse kuba yamanika amaboko ikemera igahungishwa mu Rwanda, cyangwa se ikagumya ikaraswa na M23 mpaka bose bashize. Nge rero ukomeza kubana nanjye, nitwa Mupingaji John Peter Safe Gakuba, naho iyi ngiyi ni Mupingaji Empire, ugumya kubana nayo. Nimba ukunda ibiganiro byacu, nagira ngo mbanze nkusabe ukore subscribe, fungure nako kazogera kugira ngo tujye tukugezaho amakuru ashyushye kandi yako kanya, ndetse by'umwihariko amakuru yose abaho tuyakoraho, cyane cyane tukibanda kuri ari updated kandi ntago tuvuga amakuru y'ibihuha. Iyi ngiyi ni Mupingaji Empire, naho ngiye gukomeza kubana nanjye, nitwa Mupingaji John Peter Safe Gakuba. Naho mu kanya tubive umuzingo turebe M23 ubu bimeze gute, ese aho bari bimeze gute, FARDC yahunze irihe. Naho mu kanya ntujye kure, amasegonda make cyane tukagaruka mu kanya gato cyane. Yes, abari mu gace ka Goma cyangwa se muri ville Goma bari kubyinira ku Rukoma, abaturage bishimye. Bamwe mu batuye inkambi bagiye bahungiramo, yaba izo Uganda, mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu, bose bagiye bacishaho utuvideo twabo ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko bishimiye gufatwa kwa Goma, bavuga bati ese koko mwadufatiye n'ubwo butegetsi bukavaho, maze tukareba ko Kongo yagira amahoro. Ni byabaye rero k'uyu mugoroba mu ijoro ryahise, aho M23 tayari yatangaje ko yahagaritse ikibuga cy'indege, nta ndege yemerewe kuza cyangwa ngo ihaguruke muri Goma, ndetse yari radio yari ku musozi wa Mogoma nayo ikaba tayari ubu tuvugana yamaze gufatwa na M23. Hagaragaye n'abasirikare ba M23 benshi, ngira ngo mwagiye mubibona, buriye indege bavuga bati muhungu wanjye uri indege urazikoze, mbese
hari n'amavidewo menshi yagiye acicikana ahagaragara abasirikare ba M23 bapfukamye bishimye bafatanyije n'abaturage baramya Imana bavuga bati ni wowe Imana ubikoze, yaba atari wowe ntago twari kubishobora. Ayo ni amashusho rero yagiye atambuka ku mbuga nkoranyambaga, abaturage bagaragaje ko bishimiye rwose gufatwa kwa Goma, ndetse bavuga bati mugire mu ducyure rwose tugaruke mu umutekano wacu twabujijwe n'ubwo butegetsi budafite shinge na rugero. ngira ngo andi makuru ubu ngubu bavuga ko M23 ikimara gufata Goma ubu ngubu imipaka yose ifunguye ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Ubu ngubu urujya n'uruza rero bakaba bemerewe kwinjira muri Goma banasohokamo uko bashaka, dore ko ubu ngubu navuga inyeshyamba za M23 arizo ziri gukontorora umupaka wa Grande Barriere na Petite Barriere. Ubu tuvugana akaba aribo bafiteho ubwirinzi bwabo. Bamwe mu basirikare ba Kongo kandi bagumye kuvuga ko tayari bishimiye ko bahawe ubuhungiro mu Rwanda, dore nuko bagumye kuvuga ngo u Rwanda rubyisha inyuma nirwo rusapotinga M23 n'iki. Ariko bamwe mu basirikare bageze mu Rwanda ngira ngo turaza kubashyiramo video muraza kubibona, bishimira bavuga ko bakiriwe neza mu Rwanda kandi bahawe ubuhungiro mu buryo bwiza. Amakuru atugeraho aka kanya aravuga ko ambassadeur cyangwa se ambasade y'u Rwanda iri muri Kinshasa yamaze kugabwaho igitero n'igisirikare cya Congo cyangwa se FARDC. Ayo makuru rero avuga yuko hari umuminisitiri, ngira ngo kugenda mubibona, hari umuminisitiri wavuze ko adatinya His Excellency President Kagame, avuga ati ntabwo ngiye mutinya, ndaje mfate igihugu cya Congo tucyomeke ku Rwanda. Ariko nabyo yibeshye kuko ngira ngo nimba mwabonye ukuntu video zagiye zicicikana u Rwanda rufite ubwirinzi budasanzwe bwa bundi bwa Israel, ubwo ibisasu byaterwaga na FDLR cyangwa se bafatanyije na FARDC bikayoba bikagenda bica hejuru ku Rwanda, maze u Rwanda rukabisamira mu kirere yewe bitaragera no ku butaka bw'u Rwanda. Mwe mu baturage bari bapapye bavuga ati se gute Rwanda ubu ngubu natwe tugiye kujya mu ntambara, ariko u Rwanda ngira ngo mwabibonye ko rufite ubwirinzi. So amakuru rero avuga ko tayari ambasade y'u Rwanda yamaze kugabwaho igitero n'igisirikare cya Congo FARDC, ariko ngira ngo turagumya kugenda tubibakurikirana nimba hari uwakomeretse cyangwa se akaba yagiramo ikibazo, maze ugumye ubane natwe. Icyo nakwibutsa ni ugukora subscribe kuri Mpingaji Empire kugira ngo tujye tukugeraho amakuru ari hot ashyushye kabisa yako kanya. Andi makuru kandi avuga ko inyeshyamba cyangwa se M23 yamaze gutangaza ko kandi ubu ngubu idashimishijwe no kuba yafashe Goma gusa, ahubwo gahunda ihari ari ugukomeza ikaba yagera Kinshasa igahereka ubutegetsi buri kubaho cyangwa se ubutegetsi buriho bwa Congo. Ubwo ni gukuraho Kisekedi nka president wa Congo cyangwa se DRC, maze bakamuhirika bagashyiraho ubutegetsi bwabo bifuza budarimo amacakubiri, dore ko abenshi bagumye banibaza ati se ubundi M23 irwanira cyangwa se ubundi iharanira iki kuba yarwana. M23 ubundi ni abantu bagiye reka tubihere mu mizi, na ubwo abakoroni bazaga bakagabanya ibihugu, bariya nabo bari mu bagabanyijwe nk'uko Uganda bahari, abitwa bafumbira no muri Tanzania bagiye bahari. So bagabanyirijweho bitwa abakongomani nyamara bari abanyarwanda bavuga ikinyarwanda. So Kongo rero igumya ibecunaguza ivuga ati ntago muri abakongomani, nyamara koko baragabiweho umupaka bakavuga bati aba ngaba bari ku ruhande rwa Kongo, aba bari ku ruhande rwa Uganda. Muri Uganda nta kibazo bafite, abo bantu bavuga ikinyarwanda baratuje bameze neza, yewe abari ku ruhande rwa Tanzania nabo bameze neza. Ariko Kongo igumya ibacunaguza, yewe ibana
n'abatesha umutwe. Ega hari n'abahungiyeyo bahungiyeyo kubera ikibazo cy'intambara cyangwa se jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, bahungira muri Congo ku bw'umutekano muke utari uri mu Rwanda, maze ku bw'umutekano muke wari uri mu Rwanda, maze baguma muri Congo gutyo. Yewe hari n'abagiye bahungirayo kubwo atari uko bagiyeyo gusa, ahubwo bagiyeyo mu byo bitaga kugisha. Ubwo abazi ikinyarwanda murabyumva, kugisha ni kuri abantu ubwatsi bwaburaga mu Rwanda bakajya kubushakira muri Congo cyangwa se muri Uganda, maze imipaka ikaswe rero ikatirwaho abo bantu bose. Abo bantu rero bagumya bacunaguzwa, bamburwa uburenganzira bwabo, bavugishwa, bababwira ati ntago muri abakongomani, mwebwe muri abanyarwanda. Niyo ugiye kureba Goma usanga uduce twinshi cyangwa se Nord Kivu, usanga uduce twinshi twanditse mu mazina n'ubundi y'ikinyarwanda. Iyo ugiye Goma wasanga za Birere, n'ubundi Goma urumva ni ikinyarwanda. Ni ibintu amazina menshi n'abantu usanga bafite amazina y'ikinyarwanda, yewe na benshi bavuga ikinyarwanda. So abo bantu rero bagumya baharanira uburenganzira bwabo, bavuga bati kuki mutatwemerera ko tutiga ngo natwe tuba abayobozi, tujye mu gisirikare, tujye hehe? So nibwo burenganzira bwabo baharanira. Ibyo rero bikaza bikabatiza ingufu, byatumye banafata Goma, kuko umuntu ufite icyo arwanira burya n'udafite icyo arwanira ni abantu batandukanye. Uwo muntu ntiwamutsinda byanga byakunda. Umuntu ufite icyo arwanira n'udafite icyo arwanira byagorana. So mugumye mubane natwe rero, amakuru turagumya tuyabagezaho, tubabwira uko muri ambasade y'u Rwanda bimeze. Tugumye tubatohoreza amakuru, tubabwire se hari umuntu wakomeretse muri ambasade y'u Rwanda aho i Kinshasa, ese hari indi mirwano yongeye kuba, ariko ubu ngubu imirwano yabaye ihagaze. Ubutegetsi bwa Goma bwahiritswe, ndetse n'icyitwa Goma ibyari biyigize byose ubu ngubu biri kugenzurwa na M23. Muragumya mubane natwe rero, tugumye tubakurikiranira amakuru, tubagezeho ayandi ku yandi, uko tugumya tubatohoreza amakuru, kandi turagumya tubapdatinga. Njye wabanaga nanjye nitwa Mupinga John Peter Sef Gakuba, naho ibiganiro byo naho butaha. Stay